Halo guys, ini proses syuting di Gupit. Di Gampeng guys. Di Gampeng. Guys, baru yang lain belum datang. Lama suker guys. Suker guys. Mancing dulu guys. Mancing disik guys. Mantap. Guys. Oke. Jadi lele. Mbak sisan guys. Oli samping guys. Ayo, besar. Panas sekali. Wah, strike iki. Mas Oli. Alah. Godong. Ngaleh-ngaleh. Latihan skenario yang gue buku. Coba kok. Woi, lapor ning kono. Woi, lu nabung gedang goreng. Wah, pelanggaran. Layak iwak geman cacing, man gedang goreng mok. Alah aja ning kono. Wes nanggung setengah permainan kok. Sik. Ini kene, Bro. Sembarang, banyu udah ada sidik ngono. Kamu apa? Ya ini lu kok. Aduh. Sin Gampeng sudah selesai. Mbah matur suwun, Mbah. Pamit sih. Assalamualaikum. Oke. Iya penonton nih. Ayo balik boleh. Asik juga tagihan nih. Ngomong ah. Tak lebok nih ku vlog iki. Like, comment, and subscribe. Baliknya, like, comment. Like, comment, and subscribe. Mama. Warga channel Andi Bes selamat mengucap Selamat menunaikan. Selamat menempuh hidup baru. selamat menunaikan ibadah puasa, tapi jangan lupa jamin. Iya, orang ngomong ya. Mas Laden juga mau lo. Apa tuh? Ya. Apa neng di? Siapa gue ya? Oh pas ngene. Apa neng di? Neng di. Alah, kepo. Apa neng di? Alah kepo ono apa? Ngewangi-wangi gue kola. Iki dibawa. Apa neng di? Alah kepo ono apa? Ngewangi-wangi gue kola ndera. Loh, bocah mau ning ndi kok malah ngilang?
Titani ae ku angger. Loh, bocah iki mau ning ndi kok malah ngilang? Titani ae ku angger wayah-wayah. Tembus saya. Kayak mikir Jon. Mau kurang cai kok. Ayo Don, apa ini Don? Ya OTW. Betoyo iku ora. Ayo. Menuju scene selanjutnya, guys. Ya emang kok arep sik kowe malah ngelek. Nanti geden kok syutingi. Syuting kali ini di Jambe City mencari tempat yang lain. Syuting kali. Hah? Bukan diserk deh. Tapi karena masih terus apa cah? Kok leli? Mbak. Hah? Apa nendi? Apa ini warung? Saya ngelawar. Coba. Aku nak orang mana aku diguyu malah. Hah? Udah ya? Iya, Mbak. Kok ngono lho kok himbak? Iya. Kowe kok apa sih ketakok ah? Udah ya? Terus piye? Udah ya? Iya, Mbak. Kapan yang kok susu? Iki apa ning warung? Kesusu. Orang kali suka susu. Susu. Wih, gaya mancing dong. Timbang. Aku kayak ngono lah. Saru. Kok atus lho. Larang-larang lho. Hehehe. Coba neng di mancing lah, timbang kayak kowe ngowah-ngowah gaya mancing. Cak aku rong bar cuk, tek rong bar. Ora ono asline kok cuk. Lah pep. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channelnya Andi Best Best. Oke?